Meno tvojej dcery a čo znamená meno tvojho manžela? And the name of your husband. My daughter's name means very nice girl. Very nice, veľmi pekné dievča. My husband's name means a big bear. He's very handsome. He's very handsome. Yes. Takže meno dieťaťa znamená veľmi pekné dievča. A meno manžela veľmi pekný muž. No, asi to veľmi zjednodušila. Oni sa tak iba opisujú v podstate. Keby si sa mal volať muž v zelenej košeli. A ty, krásna žena. Ďakujem, dobre. A spýtajme sa na kvalitu čínskeho jedla na Slovensku. To by ma zaujímalo. Okay, to možno niekedy na budúce. Dobre, tak sa opýtaj. What is the quality of Chinese food here in Slovakia? The quality of Chinese food, you know, Chinese restaurants, you have chopsticks and everything. Yes. Is it of good quality here in Slovakia? You like Chinese food here? Of course. It's good. It's good. Yes. Okay. I went to some of the Chinese restaurants here. Bola som tu v čínskej reštaurácii. I think the Chinese food is more delicious than Slovak že čínske jedlo je chutnejšie ako slovenské. No, tak toto. I am a Chinese people, yeah. Pretože som Číňanka. Aha. A tak sa opýtame, či jedia psov, či to je pravda. Do you eat dogs in your country, in China? Dog is a ho, ho, ho. No. Some eat. Some. Because we eat moo, moo. That's a cow. We eat moo. Moo? You don't but eat we don't like moo. No, not very much. Many people ask me the same question. If Chinese people eat dog? Dog? Yes. Mnohí ľudia sa ma pýtajú túto otázku. Some eat. A niektorí don't eat dog. Niektorí ľudia jedia psa. Our friend. We will not eat. Okay. Tak Liping považuje psa za priateľa a toho naozaj veľmi zriedkavo jeme. Ja si myslím, že si môžeme nechať otázky nejaké ešte do ďalšieho vstupu. Toľko ich máme ešte. Okay. Liping, thank you very much for now. For now. Chichi and Michi say hello.